Bokajan Block Congress Committee at Pen Perangkia Mai Kangni. Rongkhang Block Congress Committee at Pen Perangkia Mai Kangni. Khatkati Group Center along CRPF 43 RD Rising Day Kapaman. Amar Jiwan adawai kinangji atumaphan isi birta kemi. Bangso adawai non ke Karbiang Long pen West Karbiang Long along setami long pon ikji. Lapenan parta nang lina hok damde hem totlun pen nang li hem an nang ke pathon kok mati home delivery our size setami do ikji. Lasi humri ignon Amar Jiwan. Nili kiso pray ningkan pipo tengelo kiso a memar ke lason halo ye pong kiso pugo shorot puming mang pugarti apa mek kecurot lason do kiso diabetes kiso ingkan arkep lo doai da chulo ghatita kiso celang nam ulo di mapura celangam lo di kuda celangam lo gedong kage farmasi থেকে dawai থেকে nesinam gelo entano na mangela so dawai so det penge asap che do ni bang tal yang chelo chiklu yon dulu ichu Klardak pen kachini jiapan Troxy 5 hini tro pho 5 Troxy nerkapalong humri ignon Kardom pinia daba birta long pen ilisami mirinhan sepi pini birtang ton pen arjuponik tha Kedam tang jang mini phai ICR ni Bokajan Block Congress Committee methang sai hemalong ada por phai krisia por malom pen Karbiang Long District Congress Committee chunbang Surendra Singh Narpen mai chapahim phuponsi Save Democracy Save Constitution pa TPN ponsi labangso pherangke mai kangi pon Labangso mai long Jesemet pherangke mai long lam ke jai pona lam the Congress asongja po Rahul Gandhi aphan defamation case verdict ki pimate Gandhi family aphan kilang rop kiber thip kilang plot apu thaksi pherangke amai ini ponang koklupusi pachini pon Whole world today the world media are condemning the anti-constitutional act and the way they are going to kill the democracy lakaddo kabe akamapu thaka pini baga ajir din to ajir tarikh আমার গোটেই ওয়ার্ল্ড গোটেই পৃথিৱী মানে আমাৰ মিডিয়া আজি কন্ডেম কৰিছে Lasi India ke isi democracy country potsi anutin na bang putin lapen ason tin atumta mithang ningke hanga tengpen cholong dolong damlong lapen ningchelong Lasi la ke BJP atum Congress asong atuma phan kilang rop ki chokche Lasi sodak pen pinrem pon lopusi ningje pon দলৰ যিটো আমাৰ প্ৰিন্সিপল বেলেগ বেলেগ কিন্তু এই সংকটৰ সময় সংকট মানে কি আমাৰ দেশৰ যিটো গণতন্ত্ৰ আমাৰ দেশৰ যিটো সংবিধান এটা সংকটত পৰিছে যদি আজি যদি সংবিধান যদি নাথাকে গণতন্ত্ৰ যদি নাথাকে তেতিয়ালে অহা বছৰ নেক্সট আমাৰ কংগ্ৰেছে বা আপে বা তৃণমূল কংগ্ৰেছৰ ক'ত ইলেকশ্যন খেলিব Labangso pherangke amai long Karbiang Long District Congress Committee chunbang Surendra Singh Nar Karbiang Long District Congress Committee Dunmai Phu Mensing Taru Bokajan BCC Amai Phu Lokeswar Teron Bokajan Sarupathar Diopani Lapen Borjan Pen Gitalin Sangma Rensing Inghi James Rongphar Rensing Timungatum Chetong Dunsi RD Pidun Bokajan Pen Ananterang Karbiang Long Live Nijang Karbiang Long arlo dongkamukam rong sopia long Rongkhang Block Congress Committee atum pen mithang sai hemalong pherangkia mai kang nipon Rongkhang Block Congress Committee atum pen pherangkia mai kang nipon along pherangkia thengno lam theki jaipon ki MP Rahul Gandhi aphan BJP tum aron repin pen arpu pen ke pasun pen Indian government aron aphan anta ke ber thibajot aron play pin pen BJP atum lapuson abidi langno ke claim apot pherangkia thengno along Congress asongja potum pen ningkang samse alam chepaklang pon आइन दोवेट नहीं पॉलिटिक्स दोवेट नहीं अठे नोन तेंग लांगदाम नो पतंग ते आइन ता पॉलिटिक्स पाथु पंदे नागनाग लो लासो जॉइने सी नीली तुंगबांग के ला कांग्रेस वे बांग के ला बांगसो लाम अकु थाके इली तुंग के निंदु लो लापेन
je don thek thi lasi ke bai lang same ili tung mangke lapuson narong lapuson akamalo mangke ili tung ke jesong pon bomi congressman ke lasi duthula ili tung malong garjupon lahelo adani company along kosong si 20,000 koti kosong si alang itu malong labang so tangka keduma hala so tangka bangke ili tungke todonto kurisi ala joint parliamentary committee gothon si ratang no along ili tuma phat nang patini thekni je labang so tangka kosong si alang long kedo kokma kupia tangka mala ahok pe tangka ma mate black mania tangka ma mate kosong tangka ma na sihala ka gothon je phanta alang litung ke kongres ahom hot mangke je gothon nang kipu dabi olo bori olo sitame alang litung ka gothon je phana ninghang he Dongkam mukam ben wiki be Karbiang Long Live. Bokajan subdivision ang kangalong ke dokit henai Central Reserve Police Force mate CRPF khatkati group center along jangmi poni phai ECR ni plikebra ke thoma phong CRPF rising de Catalan ponabirta ribdun long Ada por phai krisia por pen DIG Hanuman Singh Rawat pen Dondri Phitaing ti ponsi ingpu ponlo Laso phikar litang anok be tuma phan ka chiki mo saita deng ponlo aphitu jai meka teng pensi kaddu kavya sai pachun ponlo Laso long osomar la pen sarpi maratum musical chair la pen ason akijui la pen kapathu pon ason asai sitami padok ponlo Nerlo sunia jai mek pachun ponsi ajo bangke ke kan la pen kilun mate lutuna josi paman ponlo Laso long DCL Gibgen la pen CO Gopal Yadav la pen ke ongdong atum chetong donsi aliralon pen laso likebra ke thoma phong CRPF rising de Catalan pachun ponlo केंद्र का 43rd रेजिंग डे है तो इसी दिन जो है 43 साल पहले रेज हुआ था ग्रुप सेंटर पहले इसका जो था दीमापुर में था फिर उसके बाद इसको 95 में यहाँ पे प्रेजेंट जगह पे इसका स्थान ढूंढ के यहाँ पे शिफ्ट हुआ है तो तब से यहाँ पर है तो उस दिन को याद करने के लिए रेजिंग डे मनाया जाता है जिसके अंदर ये अभी आप देख रहे हो ये मेला चल रहा है जहाँ पे जवान उनकी फैमिलीज और बच्चे लोगों के लिए बहुत काम होता है यहाँ पे तो ये बड़ा प्राउड मोमेंट है और 43 साल पहले ग्रुप सेंटर खड़ा हुआ था मना रहे हैं तो रेजिंग डे बहुत सारे जिसमें हमारे मेला लगाते हैं जिसमें सारे परिवार बच्चे शामिल हो रहे हैं परिवार और बच्चे Bokajan pen ananterang Karbiang Long Live Jangmia chikloni phai ECR nya da por phai kresia por malom so cheng thenta MCC la pen Duarbaguri MCC atum chelangsi Save Democracy Save Constitution po athipian ponsi Congress Committee hin pen pherangkya mai kangni Lason si Jesimet pherangkya mai long lam theke jai pon laki Congress asongja po Rahul Gandhi aphan defamation case verdict ki pimate Gandhi family aphan kilang rop kilang plot apu thaksi pherangkya mai ingni pon Lapen halapu pherangkya atum karju dunahut abarim EM ratan ingti pen kaning je pon ke Duarbaguri constituency alo pinning an SOPD lapen CPM DK atowar kasilam patang tedet aputhak alam alang lisitami ninging samse pusi lamthe ningje pontu GPA tum piloma langnam lo pote RSS atum freedom movement hur bangke ajat ladak alang tum chijub dum re RSS atum bangke je BJP atum bangke freedom movement along bangke thang contribution ave uta British atum along si alang tum bangke map ke hang la pen British atum along si a favor si BC ki do what is the non bangke freedom jitu ke hang jitu muni to bha man amorjada pipe alang tum ke one political party system ke timing changing ka la pen freedom movement struggle of family to Gandhi family to madame harassment locks ki ED hoi pen jitu government institution jitu akki me phan ki use nahi adim same alang tuma kheng no mi thanga political party a benefit phan siklem no kar phalang tum pine ninge a he protest a he akaron ge piloma pine yong se toilo polote alang tum jitu government jitu machinery mo khai use po training kidam po laya quality meme alama public city kurilo jitu la so alang ki pi alam ta an same
तना हक तमे एलोंग बैक्स तमे नीली के ठेकलोंग बैंक के हा नीली लोंग रोमोंग हाथ पेन दांग लो हाथ दाइट हर लोम दलामारा लोम दाग रोंग मोंग वे लोमान तमे ना हक तमे हाथ चुकियोला लोम तमे नेसेन में लांग की पीपु ठेकलोंग ले लापेना पाइ मुखाता लापु इंदुग्लाम हो News report Karbi Anglong Live. State government sector along voting claim bang atuma phan birta kemi. Cheklo jon thoma pharman non ke bang ji jangmie cheklo ni phai kep ani dearness allowance mati DA phan pli an ke pabat pon thu pen phan pli kebra hini an ke pa pleng pon an dearness allowance mati DA non bihu arong aji nangle le prang pi pajer pon po. Herepo chiklo ni phai thong kebra isiar ni Assam government hin pen cabinet amai phaponsi arsik jit pen kachithan kachimum pon padolo. Labang so mai long government sector long voting claim bang atuma phan dearness allowance mate DA pinning a sengkan ar koe chiklo ni phai EC mate 1st January 2023 pen abangke phan pli an ke papat pon thuji a phan chedon sar pen kachiparai pon padolo. State Health Minister Keshab Mahanta hin pen puthop klardak pen ke pachini pon thuke nilitum non ke do bom phan thong ke braner ke pen phan pli an pakam pon thusi non ke phan pli ke bra hini an dearness allowance mate DA kaddu kawe Assam government ke parlo central pen state sector atuma aforeng claim bang atum ana phan pipa jerpon po henlo labang so dearness allowance ke pabat pon along voreng claim bang atum chakali pension ke long atum ansatame ale dodunchi State government hin pen voting claim bang atuma phan ke panong pon dearness allowance ke pakam ponji aphan pura chiklo ejon along 79.57 crore an atangka sik pon betlo kaddu kawe voting claim bang atum an bihu rongaje talon pon pe aprang jong jangmi ni phai ke barni aprang an chiklo jon thoma pharman ke pabat pon tang DAP pajir pon et popota Keshab Mahanta hin pen than pon thu lan chotakali lang non ke wang jilangar ni state government hin pen Puti suri pli an dokaya tangka pen suri isi magawat solar plant kikim ponji aphanta cheparai pon padolo labang so project pen ningkan isi along 1988 mate pharokre sir kebra trokner kebra ner kep MU energy an kilong jia ja kong doji lapen laki central ek east police along isi thedung ke patir pi pon asai lupota Keshab Mahanta hin pen than pon thu State Desk Report Karbi Anglong Live. Tang de pinia da birta ki lapansi kang ton panik lo.